Angiphinde nginibikelele babukeli lapha akweningenzeleni kanjena phela ingani ngathi ngizonda inhlupheko njengoba ngizonda inhlupheko la eNewcastle kuneciko bakithi elenza kahle kakhulu ngifisa nje nami ukuthi livelele phela lihambe kakhulu ngeke ukuthi uzonda inhlupheko kodwa ubhizi nezinto eziphambene kunengoma lapha yama blessa bakithi hayi idlalubi ihamba phambili lapha kwi-NN Newcastle Radio iphume phambili bayitomula bayiqoka le ngoma bathe sebeyiqokile manje ngiyilanda ithi idlala ubani le ngoma bathi hayi idlala umfana wakho la akwenimvotele inkosi yami uphuma la kwesami isandla ngeke phela ngithi ngizonda inhlupheko ngizondele le ekudeni kodwa la duzane kwami uthothi ngibambe zonke indawo yangikinatela aningilekelela aningivoteleni laphana mawuvota nje uvela ubhale laphana ku-SMS wakho uthi khuphuka ayi uyangizwa khuphuka ayi bese uthi inombolo uthi 49764 hayi phela bathe ngizophinda futhi khuphuka ayi bese uthi enombolweni uthi 49764 hayi phela nkosi yami hayi phela balandeli bakadokotela angikhumbula kahle bakaze bangiphoxa ubheke phela usuyaphinda futhi phinda-ke kuze kube kanti shuma suphinde kangaka phinda awu bakithi awu nkosi yami nawu 350 sunikezwe Ramaphosa uyaphelela manje uyaphelela phinda khuphuka ayi awuzwa-ke nakho-ke ngizophinda futhi ngizonitshela ukuthi sihambe kanjani ngevoti lakho ngeke ngihlale ngingalenzi iphutha ngeke ngihlale khuphuka ayi angithi uzwile angithi uzwile uNkulunkulu anibusise niphile nje nonke emakhaya bye bye.